Ke Shad Suk Mynsiem balai ngilinter ke Seng Khasi Kmie, kalapoi no syakabukut haka shipau terik uyayong hajar pulai, hapadeng kejing ipu ipieng bat da kabasongkun syong balai, halempung waking jayau, Shillong. Kumba ka julong haka sngi bekut jong ke Shad Suk Mynsiem, laya lumlang hayeng Seng Khasi mau khar Shillong, haka baki dulhalia, kila iashimbynta bantem ya ka kesing lumpat. Haba lapoi halempung waking, syaban sedang ya ke Shad, layo ya ka ngut kadem bala ai ke komiti utemen usan ya ke bala penbuat pat da ka jingshad habaro ki hinyau teli kiskit. Hakan di ke kinti ki nongshad bawan iashimbynta ki long hado shi hajar saus pa san phuwe ka ba kentup ya ki shenrang hinyau spa ar punyau ngut bat ki kentai hinyau spa ar pusau ngut. Ki kenrem ki lindan ki balawan poi sakhi ya ke Shad Suk Mynsiem minta ke keti ki kentup nadu ulat ke jilla upagu chohan usembut Menteri Rangba uba Preston Tensong UCEM ke KHADC uba Tito Starwell Khan DGP ke jilla Dr. LR Bishnoi nang ta ki he officer jong ki shenat trikam baper ke sorkar jilla bat kiwe. Layawan menyesenran langru da Presiden bat Secretary jong ka Senraj Jowai ki Senraj Shillong udoloi ke elaka Jowai ki Presiden bat ki Secretary jong ki jeli bat ki tanat ke Seng Khasi. Nalola pendap hismam ya baro saudong ke lempung Shad da upait belien ki bada penlet jengmut bat ang artat haki sir jong ka kesing ka nakra ka bom bat katang muri.